Manipur security force in the Satake was Hasan of Koton of Gitogok Simbu, CBI, the Tiger and Abagazi Supreme Court now ordered Tokyo. Infalgi Wang with a handboy said cabinet TV from Pangtong Nabaso Sanpur that Tunglakiva Minister and Birenbu, Masing Yalva Miam the Torano Okre. So Sanpur the Punky of Manipur State Cabinet TV from the Loktaki from the Sengba, Wapo CBI the Ticket and the Water Okre. Senavati district Tampung Kulda Singing Kai get Hogokanupi, Masiki, Bagalana, Pama, Lainung the Fumsin Cray, Maria Manasopal Nankre. Amasu, Mapiti Dam Sokal level of Pong Villas, Gimayum Legend of Sagan of William Langan Saragani Haina, the speaker White Kamsana Tazab of Declay. Impact News ni KK Talks on the Hosei, Pungsa Pauki, Maroya Paus and Yam the Pizzery. Manipur da security force in assassin of a cotton of a ghetto doctor like Kitraba, upon the victim whom Futur Yoriva case Kuntravanga, CVI Natiga and Avangase Supreme Court ordered Tokre. Justice Madan V. Lokur and Lucent Supreme Court ki ban Samana, Tokim order as Kibatungina Army of the Assam Rifles Yauna, security force sing Matata CVI inquiry Sataragani. Sayol anigi manungda officer mangana saba CBI ki team ama semna ahum suba sayol ki manungda bayan sa sida khangal lakna ba court asila CBI ki director da khangan kre hairi CBI director na semgo tariba special investigation team SIT asina tha taruk chupna sahi segi December 13 phawda mihat sing asi thigat kani aduga mathang sahi lesini tarani fan January thada court asida hearing satakani hairi Ningsing Bayai Manipur Human Rights Group Amoriba Extra Judicial Execution Victims Families Association Manipur Ivam na Tagalakiba PIL Mangagi Manungda PIL gi Matungina Supreme Court ki ban sa fact encounter ni hari case listing masama kunipan bo CVI the tigat hanabi ware basi lorok kivani Judicial Execution Victims Family Association Manipur Ibamna Human Rights Alert SRA Manipur ga kusam naraga ingam dalasini tarani thoida Supreme Court assassin ba mihati case listing masawa kunipan gi rape petition thaki badu ki manungda victim gi imung manungi mioi sangi akupar report apati documents sing yar ba case chapter ni punifan gi manungda prima facie case panglaba Commission of Inquiry Loikraba case manga High Court Inquiry Loikraba case tratru National Human Rights Commission Inquiry Loikraba case Nipan amadi Santos Head Grade Commission the case taruk puna case kuntra manga lokatuna CBI the tigar na bagasi Supreme Court na order thokipani Supreme Court ke order da sigi matungina National Human Rights Commission da laiba asoiba singsu sumthok na ba yauri haina ngasi paumi sing una bada Human Rights Alert ki Executive Director Bablu Loitongbamna Fongtoki loinana Manipur State Human Rights Commission mathau ningtina tawrabadi misi minagi oiba thawtok sing hantan bagi asoba masaga mo oigani haibi wafam so order at the yauri haiki loinana ibamgi president of the members sing the Supreme Court ki judgment adu bataram ogli haina su fongdok pakaloinana case sing ase thikalakpada Manipur government amadi miya na mating pangwina ba fil torki mamangi CBI na tawbigi investigation da hoi Ravina Sanjit ki case ta uda kalakpa charge se to khoi kitang penjade maramdi madu mi hat liba sibhai sing guptang da tawhanba aduga moi do order pira iba mi sing dudi thadok piba su yam ngai jade tawuda bu hojik further investigation tawraga haidiba order tawra iba mi sing su yawrak da wagi mami amadi ui dili dali tawbudi yado mande handaki se CBI da specific oina tha manga piraga taw haibunina matam kuina dagi akoina achum aran bisar se akoi je phangoroi dra haina khalubane do atakti investigation tawna baida mukta sinabire masi yamna warmly welcome akoi tawje sengna Manipur sarkar na su masidaista chaungna mateng pangbiu Thieng asu thieng na ekoi nungai na okjabaga loina na imung manungda justice se piraga kuina sangna waraga leirakwa mayam se khara dang orsu ko ani kuina sangna waraga leirakwa mayam se khara dang orsu ko ani
Puarida ahan boy nang State Cabinet ki mifam Imphal gi wangma Susanpur da pangthokre. Susanpur sapaki lambi gi kangbayan di molnom yauna mafam kaya da se Minister Nongthon ma Biren bo Mahirui Kunza yauna. Tongan mamili kaya na lambi da leptuna harau tayam no okay. Tungda se Minister galoina na Mahaki Council of Ministers sing amadi Parliamentary Secretary singbo District Administration amadi Susanpur ki miyam na opge thorum ama District SG Headquarters da leriba Training Center da pangthokhi. Thorum da se Minister na wangala dona hai Puari ahan boy di Imphal gi wamada cabinet ni miham pangtholiba sei anoba government asina sothana leiraba singil lam saukana ba ahen ming sangbaki horakpada ngari ba khongthang amani BJP na losing ba Manipur langak asina lamdam asagi singil lam singda ahen ba ming thamdana mapung phana saukatna ba pandam thamli mahana Susanpur district ki matang da paladun hai Miyama Tanari Kudong Sada was saying Kaktanatana district Asibum Pana Saukat Maikay the Purangnaba local leaders sing CSO sing Amadi district administration singer Kanagani. Anoba government national lamdam asigi light of Pankay Makadaleba, Tolatar Basingi, welfare skin Kayagi, Kanaba Pangana Bohonari, a Favalangak the Lamdam Masibo Saukana Bohanabada, Miami Asoba Mating, Sangi, Kariguma Miami Nung Siba Madi Mating Yalder the Anobalanga Asina Lamdam Masibu, Manglom da Sangsina Batamio Pandamase, Oitoklo Haina, se Minister Namakataki. Nasigi Mifamadagi Manung Sana, se Minister na Handaki Isauda, Imphal Toriel the Center Kiduna, like Hirava, Tangkolam, Hanglal Amadi. Mangtilam Samteki imong manungda lopa lak mari ki ex gracia kusinaki amadi CSO singna se Minister da memorandum kaya su pisin ki se Minister Susanpur gi leiriba awara pa haitar Susanpur dis emergency medical kit kusinaki tungda se Minister na lusingduna district training center ya koibada usara kaya su thaki Susanpur gi leiriba awara pa haitar Susanpur district sigi amadi Faizul district ki leiriba awara pa mayam se mase koi review meeting tawre with including all the head of departments DCs aduga masidai da koi gi yamna immediate oina koi na darkar leirisi lambi Susanpur manungi lambi hana lambi ahum gumma lore out of 5 to 25 km gumma wale haiba 25 km si koi si nong hek hangbaga Masi pothole men ba phata basing si samjal lagani. Then water supply ki area mafam ani si hantak ki kaino si da no si ki si ta khara ninghai ki ba khogai ki ba yaure adu dugi da makta khoi specially khoi rainwater harvesting scheme ani khaglai harvest scheme ani dun hojiki mafam je sinjan ba aduga for a permanent solution of the drinking water sine khoi kaino na tausi haidana khoi khuga da specially Susanpur gi da khuga gi sidagi hana lairiba sidi strengthen tawrakanda same si adana damaina lonai Loktap scam ge matang da CBI da sinaduna tigat hanaba ngasigi cabinet mi famna warep laukre loinana tongan warep kaya loduna puari oheuraga da ba cabinet mi fam mai pauna loisin kre ngasigi cabinet mi fam aduda listed oiba wafam tara amadi unlisted oiba wafam ahum pun hiram tara hum doida khanaki listed oiba wafam singi manung da cabinet ayaba fikraba singi manung da border area development program ningthina mathau tawhanduna border area da leriba miyam gi gaifana bathabak paikhat pa loinana Raj Bhavan da PRO gi pham am semdana mathau tawhanna ba amasung Raj Bhavan da media consultant haina leriba sigi mahutta OSD oina onthokpa law department na state human rights commission gi dama post sing loba family court ki contractual staff sing loba Moreda district transport office hang ba gi ayaba pi ba yauna tongan ba hiram kaya gi matang da khanaduna pass tawki unlisted program gi manung sana MST ki award pa driver sing launa basu cabinet na warep lauki अखोगी एजेंडा लिस्टेड ता अखोगी तारा अदो अनलिस्टेड ता अहुम ममा तौरकान पुन्ना अखोगी एजेंडा तारा गो हुमदोई 13 agendas we have this and out of the अखोगी हारबे agendas के मनुंगस्ता अखोगी law department की अनि अदुगा अखोगी tourism की अमा अदुगा अतोपा department अमगा अखोना डिपार्टमेंट मरी पुन्ना डिफर तौरगा अते अतेना पास तौखी तौगनी हाबी पांदोंगी मतुग इन MDS होग्रे अदुगी मखा ताबो ओइना अखोई लोकताक सी अखोगी हाना ऑलरेडी अखोइना पब्लिक मयामना अखोइना खंगना दबरा नत्र अवेयर ओइ दबरा मसी अखोई सु मोटो
अखोई की केस ता लौखलगा एफआईआर लेखरबनी अदुबु मसी एफआईआर कईगिदमक्ता सेंटर लौबु याब्रा हाबी क्वेश्चनेबल लाकनी मदुबु मसी सेंटर न डायरेक्ट फंड थाजजकिब ओइबनी मखोनसु लौबु याय हाबी मतुंग इना कोई एफआईआर लौखरबनी अदुबु हारिबि एफआईआर से नतना अखोई स्टेट तसु पिरेइबा कंप्लेन जिंजे सीबीआई द मखाताना अखोई फजन थिगल हन बाहाय से कैबिनेट ने ngasi approve तौरे अदुना हयेंग दगे खुसु नुंगाइब अम पोई मरमदी प्रजा मयामना लोकता कैदौरी लिता कुरदौरी दु मतम खरगी मतुंग ददी अखोई मसिगी अचुम अरान थोला कांदा अरानबा यावरम पुनमक ओरगदी मसी मतिक चाबा आइनगी मतुंग इना अखोई हु सोएवर एनीबॉडी अखोई लाइरिबा पॉलिटिशियन ओइबिआई ऑफिसर ओइबिआई एनीबॉडी अजमसी आइनगी मतुंग इना हौनबी मतुंग इना अखोई मरान पीबाना अखोइना अखोई मसी मा लाइरिबा इन्वेस्टिगेशन की मतुंग इना रिपोर्ट लाए हर कांदा मसी ऑटोमेटिकली तौरनी हाबसे आई प्रजा मयामदा ngasi ai thamjari media gi sinau gi through da aduna Senabadi district ki manung sanba Tamphung khulda singning khaibada nupi ama sikhibaga lunana nupa amana lainung da phumjin khre mari amana sofal nang khre singning khaibagi thodok asi ngarang pung tara tabadu haida mau police station da gi awang lom da kilometer samarom salaga Nagaland gi Ferien district yorom daida laiba Tamphung khulda thokibani impact news na phangba pawda singadu sauna ni khairak patagi mahamadu da laidiba search ki pastor oiramba namzugi masanapi Fairangzeli kutak talekidre kul adu ki chairman gi masanu pani haiba lelungbena stentharakkiba laibak na phumjin khibadagi hojik phawbathi ba khangdana leiri singkin thabatu da pi ma yauna mioi mari amaso asofan nangki singkin thabamatu da selamba lok amasu turel dauna ising sauna chelakpadagi lelungbe chibagi thabak sathabada sauna phanba oiri kunja sing singkin thakibam famda lelungbe bu tinana bakana honari Muhammad da hoji mau police da losing da mau gi CMO yauna doctor Mari nurse home Senabati ADC ge chairman MI Markson amadi vice chairman John Hingbana singba losingba relief ki potsai pu pati mama su Muhammad sangsin kre adupu lambi da landslide matek thopana maramna peren lambi gi tuyang kul da 15 leiri hairi Mapithel Damna Sohalaba Kur District ki Laupong Village ki Hojak Ariba Fiba Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Khamsana Yengsin Kre Kongsar Asigi Mari Lenina Speaker Khamsana Phongdokibada Mapithel Damna Sohalaba Mayum Laifam Legislative Singi Anobi Yum Sananaba District Administration Gatanaduna Tabakta Ontokani Center na Manipur Lainga ki Kutang da Pitharakpa Tengbang amadi scheme gi kanaba phanganaba suhonagani Amaramda Lamdam Masigi political leaders singa Mamang Takta Singmi Tamigi Markta Singsep Tabana Laptok Nabani, Nasidi BJP Sungsin Nabalenga Lerak Pataki, Sing Tamani Markta Kaibung Tanami, Kubu Wakalonadu, Laitrabani, Makatana Manipur Langana, Sing da Akanaba being Tamduna, Lamdam Sida, Tomana and Saukanaba Torang Tori Haiki, Kongsada Sigi, Sarogamoina, Sing the Tumjin Babadi, landslide Tok Patagi, Lapam Laitraba Lopong, Bileski, Imung Turkta Speaker na Mahaki Maki Lopalising Maribari Tengbangsu, Piramki. Okul se sarpa kire hai na me amu se festival de lo ni sale okul phara me la okul phara hai matam sang de koi si rajniti to busing la na to bi na ai koi sim belly na sim chep kar thani sim na sim chep kar thani ai koi toan thambi bi de wakhal si phaidong na na atu ki matik lap na ro do nami chaw kan su bu si da wakhal naksan na ai koi gyan da na lambi mu da plap sabi na ga to ni hai na wakhal la isi Honorable Chief Minister was targeted. Namami Rivers and Loktak Lake campaign ke mari laina namaya Imphal Assembly constituency manungsan laiba Loktak Park ki masam oriba Komla Khong Singthi amadi phumdi sengba ki thabak sathariba mafam sing yangsin kre yangkin khokjara ta saru yakiba BJP ki campaign asigi convener Singangbam Sidanandana awangnopo state singi manungda thumi sendaba soba pat asi luna na thamba haiba BJP ki vision document da yaw Tawdaba Yadrava Tongdang, Oibana campaign as a Pangtopani, Ramsar Convention 1971 Matungina Levagasuki Wetland, Kuntaru Kankapuki Manung Salaba Pat as a conserve Taunanaba Narang Nahan, the Supreme Court na ruling order Amatoki Lakre. Pat Asibu, Luna Tamnaba BJP na Sangsalanga campaign as the Lamdam Asuki Miam na Baruina, Pat as a Koiba the Taliba Mian, the Mating Pangmina Mahana Apil Toki. Yangshin Kongchanata da Saru Yakiba Loktak Development Authority LDA Project Director Longzam Bagatona from the same Tabasi Komla Kong Sing Ti de Horga kilometer Marilom Oigata Mayang Infal
खोनापात फाउबा सथगनी मैं इम्फाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सरुकता संगसिलेबा थबक असिगुमना लोकताक पाट के कोइबदा तारिबा असेंबली सेगमेंट निपात की तोंगान तोंगान फमसिंग द पुमदी सेंगबगी थबक सथरी किलोमीटर मफुर मंगारोम सांगदबा पाट असिगी बाउंडरी की अकोइबदा अप्रोच रोड अमा सेंबगी पांदमदा खोंथांग असे पाइखतपनी पाट असिदा एनक्रोसर कया संगसिलकपना तंगाई फदना बाउंडरी असी सेमदबा यादबगी फिफमदा लागे पाट असिबु लुनाना थंबता नतना हेरिटेज साइट अमा ओहेंद्र लम कोइबा कया लाखनबा होनबदा मियान मतेंग पांगबियो हाइकी रामसार कन्वेंशन 1971 की सिगी मनुंग द लैबा आइखोगी वेटलैंड मरुइन लोकता हौसादी इसिंग तुंगगा लैबा चोचो लाउबा इसिंग लैरिबा जगह सिंग असि कंजाब तौनबा सेमननबई दमक्ता आइन गी ओइनसु तंगाई फदना मसु तौगदबा यादबा थबक अमोइना पाइखपम थोई हाइबा अखोगी मदुगी रूलिंग मदुगी ऑर्डर तारे अखोई लोकताक से विदिन नेक्स्ट 5-10 years मतुंगददी लोकताक से लेरोय हाइबसिने अखोइना हाने प्रिज्यूम तौरमिसे अदुबो हौजिकती असाइगी अखोई टू स्टेप की प्रोग्राम दुना अखोई फुम सेंगबदी अखोई ऑलमोस्ट 95-96% गुमन अखोइना दि लोय खरेबा हौजिक लेखलेइबा मयाम सिदि इंसाइ अमु हन्ना रिसाइकल तौरप मयाम दुनेबा अदुन मसिजो अखोइ दम रेगुलरली मेंटेनेंस तौर मतुंगददी लोकताक से याम फजबा अखोइगी तुंगी यामना फजबा इको टूरिज्म अमा अखोइ पाइखत के खंजरी Achievements within the first 100 days of Manipur Pollution Control Board, Government of Manipur Haiba Pau Missing Unabigi Thorum among us, Sajan Tonga Labor State Guest House Board House the Board Siki Chairman Oriboinam, Assembly Constituency MLA El Radaki Sona Saru Yadana Pang Tokre, Manipur Pollution Control Board Ki Tongan Tongan officers in Suyauna Pang Toki Pamimaduda El Radaki Sona, India Awang no Poklam Dam the Quaiti Sauba, Aruba Isingi Parabori, Lokta Partner Mosil Lakbasida. Nungangba Pongdoki Amadi, Vaikat Payaba Tabak Thorum Sing Paikalagani Haiba Wapam Suthamki. Manipur Lady Patongan Tonganba Makalgi, Brickfield, Iron and Steel Industries, Carpentry, case drinking water Asina Singba Board Asina Mamang the consent to establish consent to operate na Singba case certificate Pikraba unit Sadi Manipura Humdoi Lady, Harebe needs Sing Asida Nohona Namu, Darkariba, criteria Singadu. Suna Tabak Toribra Haibadu, Yangsil Lagani, Suram the Batarabadi certificate Kakpayona, Logi Matong in action local Lagani Hairi, Micron 50 Yona, Tadaba, plastic bags in Sizinabadasu, I think Batam Lagani, I think Batugaiba sing action local Lagani Hairi. Climate change, global warming, Morwena, extreme climate, Thoraktana, Mibu Kunai the Natana, artist Lady Baziva Pamna Punabakta, Choba Chetangama Pirak Pesnamaram Way Heraga, India Giwena, Central Pollution Control Board, Direction Makada, Directive Makada, Manipur State Pollution Control Board, Amadi, the other Lariba Pollution Control Board, Pumna Makta, Yamna Fazana, Masibo, control Tongana Vigi Amadi, Karikaram. Action taken is look at Kadega Highway, Matam report, Taraktana, Ikoina, Madu Pangfuk Sebani. Moreda Myanmar of the Pusilapa Yerum sing plastic Saba Yerum La Haiduna Sector with Tabak Satakre, Mioikaran Yerum Hope the plastic down a man by Yauri Habi complaint Torpataki, Moregi officer in search I saw when a losing Batimamana, More Imaka tell the Yoliba Yerum sing Sectoki, Yolankiba Yerum sing Adudaki sample among Lokatuna Sectoki. Sectobada Yerum sing the plastic na Saba Matati, Technakite. Officer in search Saubana, Yerum Singh sect of the Plasting Sabi Yerum Makti Oramdre, Plasting Sabi Yerum Manipur, York Tanaba section Torankaya Masu, local Lagani Haina, Pogoraki. Morieda Hafta Amagi Manwanga, Plasting Sabi Yerum Pus Lapra Haina Yanks in Magi Taudoxu, Lake Rabani. More Kaitel the More Police na Yugi Mayokta, Satakiva drive the Yungo Yauna beer bottle, Kafakat Cray, driver do Technopol SP, Dr. S. Ibom Sakimi, Makada, SCPO, SS Lawrence, Amazon, OC, I saw when losing but Tim Amana Satakivani, Tim Madonna, More Kaitel the Hang Lipa Pantukan, Amazon, Hotel Sing the Sang Sanguna, Yo Libra Hidden drive Sataki, driver to the rum bottle, maple, whiskey bottle, Masatarani toy, Yungo liter Kuntrabanga, Amazon, beer bottle. Asoba masapo laga bottle yang kay teruk fagat pangam ki makal makha kayagi using ado fagalaba matung haidok laga manghan ki nimittarani ki mamang digi horaki ba drive asibu papamante ki miyam tagat pongdok kalorena matam kharaki matung dadi more asi yu madi nisa pri obelam moiraklani haina pongdok naraki
Basikong kong ba irongda kong material kai kiba aduna maram oraga basikong hi mafam kaya hojik su ising ne thumjindra lairi masida lenga ke ahi maming sangpiu haina basikong pathabi youth club ki maikai degi lenga ke pun sing silakli ngasi clubas ki manakta lairi paril kem amada paumi singa unaba bada clubas ki general secretary moirangthim raje na hakibada Turel torban kaiba matamda ising isawk tholabasu athopa mhamdadi numit mari ni mangani rom tamak ising tumlam naga ising imai hantaki adubu basikong dadi akutpa khangi mawong manba mafam oibana ngasi so imai hantadana miyam na awaba kaya mayok tari haiki mahana makatana hai ising hek sawba numit adutagi ngasi phawbada mari lainaba singi maike digi mioi amada sumnatangi kg taruk tarukak pikibaga Piki badu daki makata na karingba amata phangba laitri miyang awaba si obituna ehan ma mating pibiyo haina so lenga ke puning singsil lakli Masigi chenthopam lambi leitabsina tarik anida kai ke ising durang asi tarik tara mari yor phawde single level je phut khai ma phut ama handaba natana hoji bawde single level se dum leiri masina maram moidana khoi yum kai se ising kai bu kuire haidana sangsin banataba leiba yada badagi sum miyam di tholaktana turian gi torbanda tongan ba khoi community hall mi si mayam am leiri the government side gi tawbi de haibadi nati mateng pangbi ya ba kharangai pangbi gre maduna di khoi da satisfy oidaba dugi mathakta khara hena pak chauna government gi maigai degi matam gi hojiki chana thangna ba ising gi kari gi haibasi khara kitang phajana matik chana Fazana pihaning ba hai tare akhoi gi gram panchayat sidi akhoi na mamang da thengnak pa experience ta 30 days kumba lebu handak ti 45 days kharen ising ji leiga drive gi jum sangma da 45 days kharen sang rana khali 14 days si subam nomam leitana leire ini masidi jum changma da sangara matam ji jengbiraga ahen ba tawba ya ba mateng khudim tawhuning ba pambadu Kaksing district ta income jala sini tara mangagi sing isaw da awa bata krabi mung manung singi mating pang pada misang mikai nai happy watok lakle mating pang pada misang mikai nai happy wafu masi tangsing khuncha women welfare association ki member M Angelina paumi singo tangsing khuncha tera hobi kaithel sangda unabada wafa masi phongdor khibani Angelina makata ratuna Kaksing district oidrige Kaksing block ki manung sanba pangantabi gram panchayat ki tangsing khuncha omasung Kongyam makhalai kai da ising isaw na yum sa magamar phum doi thamjin ki awaba tarba singa dugi mating pirakpada yum tara manga khaktabda mating pirakhi pradhan da hanglubada pradhana matam sana se pisil laktabadagi tengbang phangnabagi list da yaudabani haina phungdor ki hairi Kaino pangandabi GP jegi wa number 8 da leiriba mapi mapa oriba singja akhoi kan leiraga su akhoi gi wase ta sengba miyam gi wakase tabidra banina miyo khara gi wakase dang tar banina akhoi mayam se kana da wakat toino haiba se khangjadre aduna akhoi na haijaning ba dipa mari leina ba department jingna masi athuba matam da yengjen biyo na haijaning Ising isaw na maram moidna awaba nang halaba tongan ba fam gi miyam da Dalit Sena Manipur gi member singa tengbang kolam kaya yen thokre Manipur da leriba da organization sing individual sing amadi tongan ba NGO sing na handaki isaw asida awaba taraba miyam da tengbang pibina ba Dalit Sena Manipur gi president RK Somonendro LS Kaikuna apil tokhiba kalona makata na su tengbang pina ba pandam thamdi haina tengbang kolam sing yen thokhiba thoram amada phongdokhi Manipur lam ayamada ising chaw solok pasida imung manung kayam awaw tadana yum thadu amaga khara mana lambi da khara mana toy mapan da yum sa leiba mayam awa ba chaninga thaninga lektaba masida khoi Dalit Sena Manipur na so angam makhra awa ta mayam sida mating pangjage na khoina angam makhra yenjabani Manipur da leiba sangstan mayam adigi leiba NGOs mayam leiba tasina businessmen mayam haitare moina so angam mating please government na ju pangi atai na ju pangi adu tar ju pamjari badi Manipur da leiba pesa payam mayam na jo angam mating ta pangbe ga ngasi awa ba lei mayam se khar ju kokni na hajaningi media Impaliski manung sanba kundrak pa makhalai kai da handak thoke ba ising isaw asina yum kaya thamjin khidona laifam laitraba miyo sing community hall da sangja famlok ton lairiba sida BJP Manipur Pradesh Kisan Morcha ge vice president soriba Dr. Khetrimayong Kalana Singh Hawai amadi sanathana polam kaya yen thokre Federation of Farmers Club Manipur na ising isaw ge saithing nanglaba lawmi singbu makoina kisan credit card ki khothang da Laukiba loan kopi na basi minister ki puning singsil lakli club asi ki serol amana makata raduna loan laudana lau uzaba lau mi singya awa basi yengdana laingakta tangai phadaba tengbang pipi na basu pause lakli
Matang so the break am lozake Manipur ma di malang tongan bi pau single na ko break ki yam tunan zrake impact news bu mi ta tan lebio break matang ma yam mu kan taram no sari bale tan si ma kha da pa pau mi yam da pijari Saubok Arapti Junior High School ki additional classroom sana ba tha tara ni pari mamang da senpham lokthok raka ngasi phawba sabitre hiram asida mari leina ba singna mieng sangpi haina Arapti maning lekai Youth Development Association ki General Secretary Komdram Subolna Lenga ke pungning singsilakli ngasi major kulda leiba Manipur Press Club ta pawmi singa unaba pada Komdram Subol na hai ke pada Saubok Arapti Junior High School ki additional classroom sana na bagita income jale sini tara mangagi September ani da lupa lak ani lising ni punito isani yang kai manga SSA de ki lokthok re hai pasi khanglaba phawba school asida ngasi phawba thabak amada paikhatna leiri loina na mari leina ba SSA ki official sing de hira masaki matang da khangan krabasu ngasi phawba action amata lokat pidna leiri hai ki amalomda school management committee amadi headmaster na lamge sayena ba leibagi sadabani haina onthong onsin tawdura leire Tata nipan helaba phawba lamgi saye nabana sadabani haibasi thajaba yawa wapap nate haina Komdram Subol na haiki bigalonena ising suktum tum daba school lasibu ising tumle haidana school lasik headmaster na numitara mangani suti thadokna thamliba si laibak thipni hiramasigi matang na sumari lene basingna mieng sangpiu haina phongdoki Asuk kuiraba matam tha traim pal gi mamang de paisa ji kaithokro phawda ngasi sadri basi masi karamba Department ki karamba thawongno second installment bawa kaithokibagi engon de che de ire biraki akon second installment ki mana kai grena haire amount na 3,54,827 masi mana makoina unofficial oina chejam mamada ire biraki asumana first installment second installment kai kreabagi pauji tabaga mari lenaba department ki mioi jingaino unadana School ji sabina ba kaya na haigre adugi makata bada school managing committee amadi headmaster na masa kanjana ba yana bagi damakta lamdona na ayat pa lei haidana sumaina kana to bire aduga haujik da makoina lamgi ayat pa lei haire ba tha train pani mamang dadi makoina lamgi ayat pa lei haibe se kana gumba amata da makoina khangan ba to gide Sakhanglaba University natraga college singda non technical natraga professional in the graduate natraga 5 years integrated PG coursing tamliba Manipur gi mahiroi singna state merit scholarship kidama nauna madi renew tawi yaragani haina director of university and higher education government of Manipur na khangalagli directorate asagi website ta www.highereducationmanipur.gov in the lalib July kundagi September 8 pawgi manungda online application form thazin ba yagani hairi loinana head of institution ki khutangda mari leina basi sang singi hard copy sing pisin bagi matamna October kuntra phawni hairi Susanpur district lariba female health worker natraga ANM training institute asiki oza staff masing suna laitaba amasung infrastructure sing matik sada bataki institute asi mathau ningtina toba ngamdre institute asida house staff mari khak laibana mahiroi singna mahi takpi tambibada awaba oiri healthcare worker ki training oriba mahiroi taret kaloina JNM tamba mahiroi kuntaret mahi tamli institute asigi phanmatik sana laitaba institute asigi authority infrastructure matam sana semjin ba ngamdre hairi sahi kulom asida institute asi semjin dabana building gi structure da akai ba kaya lakpada natana training gi equipment amadi furniture su laitre institute asida computer tara laigadabda computer ama phawba laitabana mahiroi singna mapal digi computer wire ga sijinari hairi Manipur dagi handak Saudi Arabia da Hajj ki lai khoramba sakkadaba Muslim singi oiba numit humni sathagadaba training program amangasi North AOC talaiba All High Court Complex da Manipur State Hajj Committee na sindana hawdokre ngasigi hawdokpagi tharamada MOPC amadi Commerce and Industries ki Parliamentary Secretary Asabuddin Manipur State Hajj Committee Chairperson MD Amin Saha Manipur State Hajj Committee Executive Officer MD Salahuddin Khan Singh ba mioi kaya su saru yaki tharamada MOPC ki Parliamentary Secretary Asabuddin na Hajj saliba mioi singda haying mafam adu yauraga Manipur gi damak thongni binaba appeal tawki MSIC ki Executive Officer MD Salahuddin Khan phongdokhibada hairiba training program asi lamdam asitagi Hajj da saliba singda satpada niyom amadi sakhin thorang sing adu khanghanaba hairiba program asi pangtokpani maham aduda matam amatada
थोलक्पा याबा थौदोकसिंगदा करमना थेंगनगनी अमदी अना लायंगी मतंगदसु ट्रेनिंग असिदा ताकनी हाइना महाना मखा ताकी अखोई पृथ्वी की पुंब की ओइना पांगथोकदोरिबा हंदकी सही की हसिदा मी लाख 50 हेना मफम अमदा मतम अमदा नुमित अमदा ता हाइदे चप मानबा अखोई पांगथोकदबा आकामसिंग कंडक्टिंग तौगदौरी मदुदा अखोई मी मयाम पुनब मफम दुदैदा अखोई हाउ टू मूव देन क्राउड मनुंग अखोई करम हाइना मी सि चटकनी करम हाइना हलकनी अदो करिगुंबा अखोई स्टाम्पेट थोकपा अदगी नत्रगना फायरिंग थोकपा मतमदा अखोई करम हाइना ओवरकम तौगनी अदो हाइरिबसिंगना करम हाइना प्रिवेंट तौगनी हाइबना चिंग बसुम मयाम से अखोई तोंगाना अखोई डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लाकनी देन एरोप्लेन दा अखोई ट्रैवल तौबई मतंगदा अखोई एयरपोर्ट की मरी लेने मिसिंग लाकनी Dynamic Manipur Nasindana Satarapa Inspirational Episode 13 ngasi Noreo Sidaleba Asa Hall the Pangthokre Health Fitness Samadi Academics Haiba Team the Pangthokliba episode Atuda Daylin University Taipei ki Faculty Dr. Ngangbam Santi Kumar MIMS Manipur University ki Faculty Professor Zibon Kumar Sharma Lehauk Thabam Missouri Health Connections USA ki Operational Analyst Silpa Pairembamna Guest Speaker Oina Sarugyaki ngasi episode Atuda State asigi tonga school sing dike lakum mahiroi kayana sarugaki Corporate Social Responsibility Activity Highway State Bank of India ke thoram amagi makhada Mau Town Committee da garbage truck ama State Bank of India Mau Gate France na kodol tamkre hari bakongthang asina Mau Town Committee na town asibulu na thamna bohona bada honabagi thabakta kumang sausilagani hairi Gari Kudol Tambagi Asamba Thoram Aduda Mau Town Committee ki President S. Fokkreni Vice President Atisu Amadi SBI Mau Gate ki Branch Manager Okram Amarjit Kaloinana Tongan ba Kul Singi Kolak Pasing Sirs ki Mihu Singh Amadi Civil Society Kayagi Mihu Singh na Sarugyaki Kaksingi Miyamgi Dama Pansa Suzuki Kauba Suzuki 2-wheelers ki anong basab dealer ang makaksing maka low gate Eastern Suzuki nang asin loans daukre. Taramadada Suzuki Motorcycle India Private Limited ki manager Bitupan Datta, Eastern Suzuki ki managing director Haridas Sinama Madi Pansa Suzuki ki proprietor KSS Romesu Saruyaki. प्रधानमंत्री उजाला योजना PMUY की मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के यारीपोक तलैबा MS यारीपोक गैस सर्विस ना लाइरबे की पंखै मखादा लैबा मियोय सामदा लेमना गैस कनेक्शन पीखरे ngasi गैस कनेक्शन पीखरबा सिंग अदुदी वांगखेम हैरोक अमदि अंद्रो केंद्र की इमुंग सिंगदरी गैस कनेक्शन पीबे की थरम अदु यारीपोक बिष्णु नहादा लैबा इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकी CAC Wangkoida Mega Blood Donation Came Ama Pangthokre Came Adu District Health Mission Society Imphal West Kimi Makada Lem na EP Ki Thormadu Pangthokki Bani Came Adu da Puna Donor Kun Mangana E Dan Toki Wawai Tera Urak High School da Lem Nalai Bi Came Ama Pangthokre Came Adu Citizen Association for Rural Development Wawai Gi General Secretary General M. Jayanta Kumar Gi Makhada Rural Upliftment Society Ga Kusam Naraka Pangthokpani Loinana Ising Tumjilaba Tera Urak Ki Yumthong Khuding da Sana Thangna Polam Singsu Yentokhi Hauzik Sanabagi Pauda, USA ki Venus Williams Samadi Spain ki Garvain Muguruza Anina, Sama Kuntamata Super Wimbledon Tennis Champions ke final Alaba Taudarakani. Malengi Oina Om Super Grand Slam Amadi Quaiti leader tennis ki championship Amawariba championship Asi All England Lawn Tennis Samadi Cricket Club Anina Kosam Nadana grass court Sanariba championship Asi Kanang Sanakipa Nupi Ahanba semi final da USA ki Venus Williams na Great Britain ki Johanna Kontabu point Taruk Mari Amadi Tarukani da Mikey Piki championship Asi Nupi ki Ani Super semi final dana Spain ki Garbain Muguruzana Yamna Laksana Slovakia ki Magdalena Ribarikobabu point Taruk Amasung Taruk Amada Mighty Pipangam ki Nakala Morumda Ngasi Sanagata Nupagi Anma semi final da
USA की साम किरी अमदी क्रोशिया की मेरिन किलिका अनिसुब सेमीफाइनल दना स्विट्जरलैंड की रोजर फेडरर अमसुंग जेक रिपब्लिक की टोमास बेर्टिक अनी लंबा तौनरगनी हयेंग नुपी की फाइनल मैच सानरगनी इंडिया न्यूजीलैंड अनीना 13 ह्यूमन वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मफम कन्नबा हयेंग अकनबा लंबा तौनगदौरी इंग्लैंड वेल्स अनीना युबू ओइदना ममांग थागी 17 सतरखिबा वर्ल्ड कप क्रिकेट असिदा इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज पाकिस्तान श्रीलंका युबू इंग्लैंड सरुग्यारी सतरिब नुपीगी वर्ल्ड कप क्रिकेट असिदा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अनीना पॉइंट 13 साउथ अफ्रीका पॉइंट 9 फंगदुना सेमीफाइनल गिदमक सेम साबा हौरख्रे हयेंग सानगदबा वर्ल्ड कप असके यामना मरुओरिबा लीग मैच असिदा पॉइंट 9 फंगलिबा इंडिया पॉइंट 8 फंगदुना लेरिबा न्यूजीलैंड अनीना डर्वी काउंटी ग्राउंड अकनबा लालों कया सथदुना मैच असि माइ पाक्तबा यादे हाइना लंबा तौनगदौरी था असके 19 ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड अहानबा सेमीफाइनल था असके 10 डर्वी काउंटी ग्राउंड अनिसुब सेमीफाइनल सानरबा मतुंग था असके 19 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड फाइनल मैच सानरगनी न्यू दिल्ली पांथोलिबा ऊर्जा CAPF असम राइफल्स अंडर 19 टैलेंट हंट फुटबॉल टूर्नामेंट 2013 मणिपुर अंडर 19 गर्ल्स टीम यामना साउना माइ पाकली मखोइना महाराष्ट्र अमदी असम की टीम सिंगबु मथंग सिना गोल 12 शून्य अमदी 19 शून्य दा माइ 19 अमदा माइथीबा पिरमदना टूर्नामेंट असि सेमीफाइनल दा यामना लाइने मफम कनबा ngamkre लालिबा जुलाई की 18 दा टूर्नामेंट असि फाइनल सानगदबनी टीम 13 सरुक यादना पांथोकदरिबा मणिपुर स्टेट लीग की चैंपियन ओइनबगी पांदमदा क्लासा कैनोगी फुटबॉल कोचिंग कैंप ngasiदगी ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA राधा किशोरना हौदोखरे कोचिंग कैंप असि मरी लेना MLA ना क्लासा टीम की मैनेजर ओइबा M बॉबी दा सेल की तेंगबांग ओइना लुपा 50 सु खुसिनकी तरुक सुबह लेट लोंगजंग कुबेर सिंह मेमोरियल लीग कम नॉकआउट ओपन कांग टूर्नामेंट दा वांगकोई केंद्र कांगखुद बी माइ पाखरे लाइनिथौ सनामही कांग एसोसिएशन वांगकोई की मियंग मखादा वांगकोई दा लेबा लोंगजम लाइकाई कम्युनिटी हॉल सतरिबा कांग टूर्नामेंट असगी ngasi सानखिबा 13 सुबह लीग मैच अमदा वांगकोई केंद्र कांगखुद बी ना सिंगजमई केंद्र कांगखुद बी बु पांजल 13 माइथीबा पीबा ngamki इम्फाल ईस्ट की DFOL जॉय कुमार ना माकी अपुकपगी मिंग द कसबा कांग टूर्नामेंट असिदा मणिपुर के तोंगान तोंगान केंद्र सिंह की लाख कांग खुद 13 सरुग्यारी सथरिबा कांग टूर्नामेंट असि हेंग सानगदा 13 लीग मैच अमदा कैसानथों केंद्र कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कांगखुद अमदी नबोल केंद्र कांगखुद अनि न लंबा तौनरगनी अरोइबदा बुलेटिन सिगे हेडलाइंस अमोन मियाम द थमजगे मणिपुर सिक्योरिटी फोर्स सिंह सथकिबा सासिनबा खुद थौनबगी थौदोक सिंह CBI ना तिगन हनबा ngasi सुप्रीम कोर्ट ना ऑर्डर थोकरे इम्फाल की वांग अहान बोइन सेट कैबिनेट की मिफम पांगथोनबा सुसानपुर थुंगलकिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनबु मसिंग याम मियाम तराम ओखरे सुसानपुर फंखिबा मणिपुर स्टेट कैबिनेट की मिफम लोकताक की फुमदी सेंबगी वाथोक CBI तिकन हनबा वारेप लौखरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट के तामपुंग खुलदा सिंगनिंग खाइबी थौदोक नुपी मसी किबगा लोयना नुपा अमा लैनुंग द पुमजिनख्रे मरी अमना सोफल नंख्रे अमसुंग मपितेल दामना सोगलबा लौपोंग विलेज की मयुम लैजदबा सिंग यानो मयुम लैगांगला सारगनी हाइना स्पीकर वाई कैम्साना थाजब दिख्रे